Tukaj imamo dokumente, ki jih morate nujno podpisati. Danes imamo sestanek z investitorjem. Danes? Danes je, ja. 15. imamo sestanek. Danes smo 15. Dobar dan, torej sem vam dala podpisati. Kaj ne zdaj naredim? A je vse pripravljeno? Ste prepričani, vse pripravljeno? Ja, tukaj so vsi dokumenti. Čez 1 uro imamo sestanek z investitorjem. Prosim, če pokličete. Vse stvari, kaj je bilo vse v redu? Ne moram. Prosim, pokličite na občino. Yes, sir. We're going to the meeting. Where's the meeting? Well, it's at the conference center. No, tega skice si tudi treba še pogledati. Tele skice. O teh načrtih bomo tudi pogovorili. Tole. Okay. It's a pleasure frequenting in your establishment. Yes. We'll see you with you and let's keep in touch. Great. Cheers. Cheers. A pa ste sploh pogledali to, kar sem vam dala? Ja, vse vem, zakaj se gre. Pa se tako bo vse v redu. Upam, da bo vse v redu, ker imamo premalo časa in mene zelo skrbi. Se mi zdi, da niso dovolj pripravljena in bojim se, da je druga ekipa malo bolj pripravljena in da bo investitor investiral v njihovo podjetje. Ne, spet zguščva. No, is this the center? Yes, that's the center. The meeting is right on the left. Se vam mudi? Zelo. It's dark out here, but I stand so fearless. Nobody knows where I'm going to. A little smile on my face. Kaj ti je, nisem te videl že 100 let. Kaj pa ti tle delaš? Evo, zdaj sem prišel, enega gospoda sem vozil v mesto pa tako. Ena Froci, ti ima zdaj kaj imaš, zdaj že 3, ne? Ta tretji na poti, zdaj bo še par dni pa bo rodila. Okay, so we're here to present you some ideas about your projects. Each of you have 1 minute time, so off you go. Let's start.